Pozdrav ljudi! Evo nas ponovo u Draco Malfoy! Ajmo, znači ljudi imamo Skyhouse, Survival Mode, znači mi igramo Survival Mode. I da vidimo što imamo, chest, imamo Water, dobro. Šta treba znači da radimo? Ljudi ne znam, iskreno da bidam. Da bidam iskren, ljudi treba, jao, šta se desilo? I ljudi, znači da vidimo šta imamo mi ovdje. Šta je ovo? Dobro, ajde da vidimo dobro, čekaj da vidimo. Metala, ne znam da li vidite, vidim mnogo puno metala. I ljudi, da vidim, imamo znači dirt, dobro. Imamo tu dva sporeta, imamo nešto od njih. Ljudi, što se tiče Skyhouse, ovo je Skyhouse mapa. Sam da može, ako hoćete mogu da vi kažem kako da je donirate Skyhouse. Ili da vidimo šta imamo mi tu. Imamo ice, lava bucket, water, dirt, sand, grass, block, oak sapling, melon, pumpkin seeds, puff chickens, puff pigs, puff cow, puff sheep and seeds. Ili, mi kako je, napravljam što da radim, iskreno da budem. I zaboravim sam, treba na, treba da smenim, kako se reka. Da vidimo, srpski, evo ovako, srpski. Dobro, ajde na ovako, tako i piše na zadatkama. Mene nije ni važno, ali mi ćemo nešto da radimo ili ne. Ajde. Tukaj imamo da zanima nekoliko. Ljudi. A meni ne čuti! Snimam! I ljudi, ajmo. Ajmo. Čekaj sad. Drveni pijuk. Ljudi, da znam. Dobro ljudi. Ama moje ne vikaj da toliko. Snimam. I ljudi, ajmo da sam će ovo 3 dostani. Si malo kamena, stone pickaxe. No, ajmo ću ovo sve da uzmem. Ja sam dobar, a? I treba još jedna prema kuća. Mamo, reći da neka ću ti snimam. Ljudi, i ajmo. I ljudi, sad počne. Ljudi, znači da vidimo. I ljudi, znači mi tu smo. Što se tačao? Dobro vidim. Dobro, ne, ništa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja.
samo jedno, eto. I ajmo, znači tu imamo jedan tu, jedan ovako. Tako, znači to je sve završenje. Za što se tiče ovog, znači imamo kofa sa ledom. Znači, ajmo voda prvo da uzmemo i kofa sa lamom. Tako. Please work! Tako. Znači vidite ja kakav sam majstor. Ako sakate uzmete moj, znači ljudi, ako vi hoćete, kako da napisam, kako da kucam, ako vi hoćete da vi kažem kako ću snimam, neće napraviti kako da snimam, kako da donirate Skyhouse i ubacite. Za malo volava. Budala! Ljudi, čekajte malo, imam... Dobro, ništa nije. Nešto sam rekao, nije bitno. Nije ni bitno. Napravim sekira. Kako bavno ovdje. Znate. Čet stone sekira. Evo. Dobro. I ljudi. Ja se već igram, će ti stasam. Samo da dosta I ljudi, ali znači sad, zamislimo. Uuu, na hore! La, čuti se. Dobro, znači ljudi, hajmo. Nešta nije. Zajebavam se ljudi. Zajebavam se. Ja sam malo budala. Od ima ovdje u moj kući još budale ovdje. Ljudi, ima ovdje jedna žena. Ima ovdje jedno dete što stoji sa zamislunek Angličana. To je potka. Dobro, nije bitno. Ajmo mi. Elena, možeš je malo poglasno? Da. I ljudi, ajmo znači ovdje da igramo mi. Znači, sada 1, 2, 3. Dobro. Dobro ljudi, čekajte ovako samo oduzmem ova voda. Alright, now let's put the water here and let's get the ice. Oh, I late. Ice. I guess I'm doing English. Ja mislim tako što se radi. Tako bre, sine, tako to se radi bre, sine. Dobro? Znači, ljudi, nemamo hrane, ja nisam ni na to nimavao. Ić. Ali dobro, nije to ništa, moramo brže da iscepamo. Dobro je. Dobro ljudi. I da napravimo onako slika. Nemam kako da napravim. Dobro, imamo
intro i sve da napravim. Eto tako. Ljudi, ajmo, znači, da stani se. Ja bar mislim, ljudi, znači pada noć, ali znači imam velika problema sa to. Dobro je. Ljudi, za prvi epizod, znači uradili smo i da spavamo. I znači, ljudi, ajmo da spavamo. I ljudi, sada da počnemo da spijamo i to će biti to za ova epizoda, znači snimamo 1 ili do 2 dana. I ljudi, čekaj samo da počnem. To je bilo to što se tiče, hvala puno što ste gledali.